radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa kabiri tariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi muri 2024. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu c'uyu munsi. Leta zunze ubumwe za Amerika zimenyesha yuko hari ibimenyetso bigabisha ko Iran ishobora kugaba ibitero kuri Israel bidatevye. Mu Rwanda ingwara y'umugera wa Marburg imaze guhitana umuntu agira 9. Abategetsi bakavuga yuko ibikorwa bikwiye kubandanya uko bisanzwe, naho hari ibigo bimwe bimwe bitanguye gutanga amabwiriza yo kuguma mu rugo. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umuhari FDLR uremeza yuko umaze iminsi ugabwa ko ibitero bituruka mu ngabo za leta FARDC, ariko ukemeza yuko atarizo zibigaba. Twe tuvuga ko ari RDF dogo ni ngabo z'u Rwanda na bamwe mu byitso byo mu ngabo za FARDC. Ntabwo dushira mu gatero FARDC, n'ubuyobozi bwa Kongo busanzwe bivuga ko hari n'ibyitso bikorera Kigali. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Ngeye kubaha ikaze. Leta zunze ubumwe za Amerika zimenyesha yuko hari ibimenyetso vyerekana ko Iran yiteguye gutera ibisasu byo mu bwoko bwa missile ballistique kuri Israel bidatevye. Umwe mu bakuru bo mu biro vya President White House akavuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zirafasha Israel imyiteguro yo kwivuna, kandi agabisha Iran yuko ingingo nk'iyo ishobora guteza ingaruka zikomeye. Sekurukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika i Yerusalemu bwabwiye abakozi bose b'abanyamerika n'imiryango yabo kuguma muri ivyo biro gushika bahawe ayandi mabwiriza. Kare igisirikare ca Israel cari camenyesheje yuko ibisasu vya rokete biharugwa mu mirongo vyatewe muri Israel bituruka muri Liban, ivyinshi bikaba vyaburijwemwo, ariko n'imiburiburi abantu 2 bakomeretse. Muri Israel ingingo zo kubuza abantu guhurira ari benshi mu migwi mu makoraniro za kadijwe. Israel kandi yahishuye yuko imaze iminsi igaba ibitero hakurya y'urubibe ku butaka bw'ubumanuko bwa Liban, aho yemeza yuko yatoye imyobo ya Hezbollah n'ububiko bw'ibigwanisho vyayo. Umuvugizi w'ingabo za Israel Daniel Hagari yavuze ko ibigwanisho birimwo ivyakorewe muri Iran vyasambuwe. Ivyo bimenyeshejwe mu gihe abasirikare ba Israel bakomeza ico bise ibitero biciririkiye kandi bigarukira hafi y'urubibe rwa Liban. Israel yabwiye ababa mu turere tugera kuri 25 mu manuko bwa Liban kuva mu mazu yabo bidatevye. Leta zunze ubumwe za Amerika zashize ibindi bihano ku mugwi w'abayahudi bagerereye mu turere tw'abanyapalestina kubera ibitero vyagabwe ku banyapalestina mu gace ka Cisjordani. Ivyo bihano biraba umugwi Hilltop Youth Group uretero no gutera ubwoba abanyapalestina. Ingingo z'ibihano zikurikiye kandi izindi nk'izo zafatiwe n'uwo mugwi n'ubumwe bwa Buraya, Ubwongereza hamwe na Australia. Ubugizi bwa nabi muri Cisjordani bwariyongereye kuva intambara itangura muri Gaza mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Tuje mu karere mu Rwanda aho umuntu agira 9 yapfuye azira umugera wa Marburg, mu gihe igitigiri c'abamaze kwandura uwo mugera ukigeze kuri 27. Nubwo abategetsi bavuze yuko ibikorwa byose bikwiye gukomeza uko bisanzwe, hari ibigo bimwe bimwe byatanguye gushiraho ingingo zikarishe zo kwirinda. Mu mpera z'indwi iheze niho abashinzwe ubuzima batangaje yuko ubwa mbere uwo mugera wa Marburg wabonetse mu Rwanda. Igice kinini c'abamaze guhitanwa n'ingwara y'umugera wa Marburg ni abakozi bo kwa muganga. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa ari Kigali.
umuntu umwe utavuzwe umwirondoro niwe waraye ahitanywe na virusi ya Marburg, aba uwa 9 uhitanywe n'indwara kuva byatangazwa ko yageze mu gihugu mu mpera z'icyumweru gishize. Umubare w'abamaze kwandura nawo wiyongereyeho umuntu umwe kuko babaye 27 mu gihe abakiri kwa muganga bavurwa ari 18. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko kuri ubu nta ngamba zikarishye zigomba gufatwa nk'uko byagenze mu gihe cya COVID-19 ubwo hari igihe cyageze abaturage bagategekwa kuguma mu ngo zabo. Imirimo igomba gukomeza nk'uko bisanzwe, ariko abantu bagasabwa kongera isuku no kwerekana ugaragayeho ibimenyetso by'indwara. Hari ibigo bimwe byatangiye gushyiraho ingamba zo kwirinda zikarishye bisa naho ari uburyo byishyiriyeho bwo kwirinda. Nk'ibiro bihagarariye Amerika mu Rwanda byabwiye abakozi babyo ko bagomba gukorera mu ngo kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 kugeza ku ya 4 z'ukwezi kwa 10. Muri icyo gihe ibikorwa byose bihuza abantu benshi kuri ambasade bizaba bihagaritswe, harimo n'ibikorwa byo gusaba za visa. Kaminuza ya Mount Kigali yahoze yitwa Mount Kenya nayo yabwiye abanyeshuri bose ko bagomba gukurikira amasomo batageze ku ishuri, aho basabwa kwifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga. Ni amabwiriza agomba kugeza ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kurwanya ibyorezo cyatangaje ko kigiye kohereza inzobere mu Rwanda zo gufasha abaganga kugenzura no gukoma imbere iki cyorezo. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS naryo ryatangaje mu mpera z'icyumweru ko rigiye gufasha u Rwanda riruha inzobere ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gupima virusi ya Marburg. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha 1:24 mu karere k'ibiyaga binini. Mukanya igihe cy'isaha 12 zo mu karere canke saa 11 za hano i Londres niho Claudia Sheinbaum yariko arahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu, akaba abaye umugore wa mbere agiye gutwara Mexique. Uyu yahoze ari umukuru w'igisagara ca Mexico ni na Somambike wa Perezida Andrés Manuel López Obrador asubiriye. Umugambwe wiwe Morena akaba ari wo wiganje mu mareta yose uko ari 32 mu gihugu. Umupfasoni Sheinbaum avuga ko agiye afise umugambi wo kubandaniriza aho Bwana Obrador yaragejeje imigambi yiwe, avuga yuko ikunzwe cyane mu gihugu. Ariko rero afise ibibazo imbere mu kiringo ciwe c'imyaka 6 igiye gukurikira, birimo amadeni leta ifitiye ikigo ca leta gitanga inguvu canke umuyaga nkuba, hamwe rero n'ibibazo by'umutekano bitezwa n'intambara yo kugwanya ibiyayuramutwe muri ico gihugu ca Mexique. Tugaruke mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru aturuka mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko kuva mu ntango z'indwi iheze ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakoze ibitero ku bagwanyi ba FDLR hafi ya centre ya Sake no ku makambi y'impunzi ari hafi ya Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibi bikaba bivugwa n'ikigo c'itangazamakuru AFP ndetse n'ikinyamakuru African Intelligence. Ivyegeranyo by'abahinga ba ONU byavuze yuko abagwanyi ba FDLR bafatanya n'ingabo za FARDC mu bitero byo kugwanya M23, ariko ivyo impande zompi zirabihakana. Mukanya navuganye n'umuvugizi wa FDLR Kirengoma, we yemeza yuko igitero caje kigabwa nabo adahakana yuko caturutse muri FARDC, ariko akavuga yuko cagabwe nabo yita ivyitso hamwe n'ingabo z'u Rwanda zinjiranye izo ngabo za FARDC. niko biri ariko rero donc ubwo ni gukosora gato nk'uko nabikubwiye, nta kudutwera ibyo tutavuze. Twe tuvuga ko ari RDF dogo n'ingabo z'u Rwanda na bamwe mu byitso byo mu ngabo za FARDC. Ntabwo dushira mu gatero FARDC, ahubwo ni ibyo byitso birimo kandi birazwi n'ubuyobozi bwa Kongo busanzwe bivuga ko hari n'ibyitso bikorera Kigali. Donc nabo ngabo bateye muri ako gace uvuga. Muraheza mukabasobanura gute, mubasorongora gute? Ikigaragara nuko hari abo twabonaga hafi yacu kamwe batari muri za operation, ndetse nakubwira ko iyo operation bayitiriye ngo kimeze nk'aho ari umutwe special wa FARDC ariko mu rwego rwo kujijisha. Donc babaye nk'aho ari abavantara ubona ko ari ibyo byitso nyine
za kongo zari ziri hafi aho ngaho wabonaga ko nta menase zifite. Ibi bintu uvuga mbona biratandukanye n'ivyo ikindi kinyamakuru aho yemeje yuko ingabo za FRDC mu ntango z'indwi heze mu gutera FDLR zari zigamije kwica General Pacifique Ntawunguka alias Omega umukuru wa gisirikare wanyu. Ubwo birumvikana none se nyine ku mwabonye nyine ku mbuga ko byanditswe, ariko nyine n'iryo tsinda nakubwiye nyine ryari rifite uwo mugambi wo gufurafuza impunzi no kwica bamwe mu bayobozi nyine ba FDLR. Dongo ntaho bitaniye, dongo ikibazo naho ngaho uvuga ngo ingabo za FRDC ndi kumva tutari kuvugaho rumwe. Erega si jenda bivuga nimwe mwabivuze, nimwe mwamenyekanishije ababateye abaribo, mwavuze ko ibitero byaturutse muri FRDC. Niba byaravuzwe bityo ukuri nakubwira ni uko kuko ndi umuvugizi w'urugaga bashobora gukora ako kantu ko kwibesha bakavuga ngo FRDC, ariko icyo nge nkubwiye ndakubwira ko ari RDF twe twemeza ifatanyije n'ibyo byitso byo muri FRDC. Donc ni ihame n'iryo. Ni kubera iki hariho amakuru avuga yuko hariho ubutumwa bwo mwibanga rikomeye, mission secrète ya General Major Jerome Chitambwe icegera c'umugaba wa FRDC ashinzwe ibikorwa vya operation yagiye Goma mu misi heze mu butumwa bwihariye bwo guhiga General Omega. Ibi ntaho wigeze uvyumva wewe? Ibyo nukubibona ku mbuga, dongo nukubibona ku mbuga, ariko nta gihamya dufite. Ariko ngewe nakubwira yuko none se mu byitso wagize ngo abo b'abajenero bo ntibashobora kubamo. Gusa icyo nakubwira nuko nawe ashobora kubagwanya rero. Mwamwita icitso yaba atari ico muremera ko bishoboka ko ashobora kubagwanya? Nta gitangaza kirimo kuko nkuko nakubwiye, kandi na perezida w'iki gihugu yarabyivugiye. Mu ngabo ze harimo ibyitso memu n'abari mu rwego rwo hejuru rw'abajenero. N'uwo rero nta gitangaza cyabaho kuba yabicitso, ariko nkuko ndabikubwiye nta gihamya dufite usibye kubisoma ku mbuga ko yaje Goma. None urumva ivyo bitero biba, ariko mwebwe mubona bimeze gute? Muvugana iki n'izi ngabo za Congo FRDC? Kugeza ubu nta biganiro twe turagirana nabo. Yari umuvugizi wa FDLR Kire Ngoma. Twashatse rero no kumenya ico igisirikare ca Congo kivuga kuri ivyo bikorwa vya gisirikare canke ibitero nkuko FDLR ibivuga. Umuvugizi wa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kaiko nubwo atatwemereye kuduha ikiganiro, yatubariye yuko baheruka mu bikorwa vya gisirikare vyo guhiga imigwi yitwaje ibigwanisho muri ako karere, muri yo harimwo na FDLR. Tuje muri Kenya, inteko zijejwe gutunganya amategeko muri ico gihugu zatanguye igikorwa co kwihweza nimba bikwiye gukura mu mabanga icegera ca president bakagiriza Rigathi Gachagua ko yagize uruhara mu myerekano yarimwo akaguma harashize amezi 3, akagirizwa kandi n'uruhara muri ruswa, kubangamira leta no gukokeza politiki ishingiye ku macakubiri y'amoko. Reka iyi nkuru tuyibaze Ansoye, mukaba mwayisobanuriwe na Pwimendi ku Magenge. Iyi ni inkurikizi igeze ku isonga yo kutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto n'icegera ciwe Rigathi Gachagua. Kumukura vyitezwe kwemezwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bitagoranye, na cane cane ubu abo mu mugambwe nyamukuru tavuga rumwe na leta bashize hamwe n'umugambwe wa Ruto inyuma y'imyerekano yabaye mu mezi aheze. Abapolisi bagirije kandi abashingamateka bacuditse n'icegera c'umukuru w'igihugu kwegeranya imigwi y'inkozi z'ikibi no gutanga amafaranga kugira ije gusahura no gutera akajagari mu myerekano yo kwiyamiriza iduzwa ry'amakori yabaye mu kwezi kwa gatandatu. Ariko Rigathi Gachagua yarabashigikiye, avuga yuko ivyo yagirizwa bigamije gucafuza izina ryiwe no kwagiriza abamushigikiye kugerageza gutembagaza leta. Hageragejwe vyinshi kugira bahagarike iryo kurwa biciye mu masentare, ariko ntaco vyashitseko. Unaho reka tubaha mwanya abakunzi burunana. Ngorgo runana rusobetse imisango y'abasangiye ingendo
ikibazo cya Ndemezo cyafashe indi ntera. Hagati aho nyuma y'iminsi amaze ahangayitse, Agnes noneho akanyamuneza ni kose. N'urunana. Utambwira ko mwashwanye mwana wanjye we. Mwapfuye iki nye? Ni amakuru numvise ko wa mugenzi wanjye yari yashyikirana nawe, mbese ngo barakundana. Mwana we, mana yanjye we, uwo mukobwa agiye kumugutwara? Narabikurikiranye rwose nsanga ari ibihuha. Nyasi we, birabibye ntibiba amaraso mwana wanjye. Ubu nta kibazo gihari rega, nyine njye ubwanjye nishakiriye. Mbimubazaho rwose twicaranye, aransobanurira ndabyumva. None si ibyo bihuha byari byaje bite? Ahubwo nibaza wabimbwiye nawe icyo yaragamije. Ninde wari wabikubwiye se nye? Ni Budensiya nawe abimbwiye. Ego mana yanjye, uriya mukobwa nawe se agiye kugira amagambo nk'aya mukuru wese wari nara? Ariko uzi ko ahubwo bishoboka ko yaba ari sori nawe wazanye icyo gihuha mama. Urankanguye. Ariko uriya mugore ntumuzi. N'umunyamagambo wabigize umwuga rwose. Ariko rate nanjye nibajije ukuntu Budensiya yanzanira amakuru y'ibihuha. Wagiye ureba kure. Ni ukuri byari byanyobeye nanjye. Ariko rero mwana wanjye, n'ubundi ugomba guhora uri maso. Ndi maso gute se mama? Sinakubwiye ko utagomba kwirara ngo uwo muhungu murakundanye wa mwana we. Ibyo warabimbwiye. None ariko ubundi nkubaze. Ubundi harabura iki wa mwana we? Kubera iki utihutisha ibintu? Bityo ibyawe n'uwo muhungu ngo bijye ku murongo. Gute se kandi mama? Uwo Kirisa azafata irembo anasaba gukwe. Rega bizakumira ibyonnyi wa mwana we. Ariko Kirisi ndamwizera pe. Komeza ube muri ibyo ngo uramwizera. Ubwo uzi ko nawe ari umuntu nye? Ndabizi ko ari umuntu mama. Ngomba kumenya ko nawe rero ashobora kugira intege nkeya. Hanyuma abandi bakagira gutya bakamugutwara. Mama, ibyo bindekere. Mba mbirimo neza. Nimugire vuba rero. Ibyo bindekere ariko mama. Bindekere rwose mu minsi mike nzakubwira. Oya nye. Bimbwire neza nzabona uko nzajya mbikwishyuza. Ntuvuge ngo mu minsi mike ibyo ntibihagije. Byibuze tobora uvuge uti kuri uyu munsi cyangwa se kuri iyi tariki uti nzaguha igisubizo nanjye nicare nzi icyo nicara. Hanyuma se Nyiramari, ndakumva. nsobanurira mwapfuye iki? Aha, none ibyo Stefano yakoze birakabije. Nyine ntekereza mbyumve mbona nawe mpera ngira icyo mbikora. Ngira ngo urabizi ko hari umwana yabyaranye na yanda yitwa Nadine. Ibyo turabizi. Ubwo rero Stefano agira atya abazanye uwo mwana. Ngo abi wawe se? Ngo habe da. Cyuri. Noneho Nadine yaramumuhaye. Ubwo mperuka kumusura ko nabonaga bari kumwira. Ndabizi senze uko byagenze. Nta kundi nyine ubwo nuko uyangana ukamwakira ukamushyira mu bandi ukamurera Nyiramari. Ibyo sinabikunda Rufo. Nukuri sinabyemera. Noneho byabikabije. Ubwo icyo nicyo kibazo mwajyanye na Stefano? Ikibazo nuko kuva yahamuzana ubu atubuza amahoro. Arimo aradutoteza navuga akampondagura. Ariko rero imyifatire ya Stefano irakabije rwose. Irakabije pe. Nuko rero narinje kugusaba nguze umwihanangiriza reke gukomeza kuduhohotera. Ndabikemura ho muri. Rwose unamutegeka asubiza uwo mwana kwa nyina Nadine. Uwo mwana ariko wenda umva ari ikibazo. Ni ikibazo. Ubundi se Nyiramari wakwemera ukamurira ko Nadine nta buryo bwo kumwita afite. Reka fo sinshobora kubyemera rwose. Hanyuma se Nyiramari ubwo urumva amaherezo araba yahe? Nambabarire rwose. Ntabwo nge Nyiramariza ndirero ry'abana Stefano agenda byaragura hirya no hino. Oya, ibyo sinabyihangana. Nyine Nyiramariza ndimo ndakubaza. Hanyuma ubwo bigomba kugenda bite? Rufo, nawe agerageza unyumve rwose. Stefano yaragiye abyarana na Domi n'umwana. Yego Kagabo ndamuzi. Uramuzi. Ubwo arazana ndarera. None azane Ndemezo nabwo nemere ndere koko. Nzaba ndaho komeza azane n'abandi. Reka. None ubwo? Rufo, ndashaka ko umutegeka agasubiza umwana kwa Nadine. Urumva? Nashaka azamufashiriza iyo byo nibinde. Niba ntacyo bikozeho. Ubwo nyine ubindekere tegereza agatendo ngiye gukora Nyiramariza. Ubwo nibyo nta bindi. Niko bimeze. Ngo? Niko bimeze. Ugiye gukora iki Nyiramari? Ariko ngiye noneho iby'uyu mwana biranyobeye. Ana yanjye ibi ni ibiki koko? Nawe se twariraye. Uyu mwana yaraye arira. Agacishamo agahitwa ngira ngo buracya byashize. None dore no muri iki gitondo azindutse ahitwa. Si ibibazo koko. Reka rero nkwereke mukobwa ja. Ngo nde Pascal. Mukobwa jana. Ariko ubwo ntuzi uwo ndi we Pascal. Ngaho re.
ubwo se urumva nawe birwa umugore wanjye kandi njye ndumva usuzuguye. ngo usuzuguye nese kandi mugore mwiza. Ubwo urabizi ko ubu ndi umukoresha wawe. Harya Igihe cyose nkikubereye shefu rero ugomba kujya umpamagara shefu Satu. aha yego shefu nibizima Ibyo ariko rero ibyo by'ubushefu umenye ko bigarukira aho dukorera mukobwa ja. ariko kucyita wibagirwa ndakubwira ngo ugomba kumpamagara shefu warangiza ugakomeza kumpamagara mukobwa jana wa mugabo. Yego shefu. Hanyuma se shefu ndakumva. uyu mwana urwaye imiswi koko tubigenze dute? Ubwo ni ugutegeza nyine tukareba aho bigana. Reka uyu mwana ararwaye ararembye nawe ngo urategereza none ngire nte? ubu se uramujyana ku muvuzi y'imiswi ku mujyanama w'ubuzima cyangwa uramujyana ku kigo nderabuzima? Reka tumujyane ku mujyanama w'ubuzima wo mu mudugudu wacu ahubwo itegure tumujyane. Ariko rero hari igitekerezo mfite. Vuga uti hari igitekerezo mfite shefu. Ariko ibyo by'ubushefu wabaye ubiretse koko tukabanza gukemura ikibazo cy'uyu mwana urwaye. None se kunyita shefu bitubuza kugikemura? Umva nyine shefu kubera ko uyu munsi tutari bukore njye nagira ngo umujyane kwa muganga noneho njye kureba ko hari aho nabona ikiraka kugira ngo tubone icyo turya uyu munsi. Hari iyo gitekerezo ni cyiza da. Ariko nyine gira vuba umujyane dore yanegekaye rwose. Gusa njye nibaza impamvu abana bacu barwaragurika. Umva njye ntabwo bishoboka. Ndebe nimutuze dukemura ikibazo njye mu kandi kazi Stefa. Gwiki ibyo tubanza kumvikanaho ni biki? Nta nicyo nagombaga kumvikanaho nawe rwose. Ubwo ntunyumvira Rufo. Nabyumva bimenye. Ubundi njya kumvikana nawe nguza n'uwo mwana. Ujya kumubyarana n'iyo nda yawe ngo ni Nadina. Hari ibyo wabanje kungishaho inama. Hanyuma none ubwo bigomba kugenda bite? Umwana ugomba kuba hano nyine. Mbabarira. Musubiza kwa nyina. None se Stefa. Stefan. Ndakumva. Ubundi kubera icyo wamuzanye? Yegora mumbarisa. Ariko uzakaga nawe nako wa muyobozi we. Akahise. Nanjye nta kundi rwose nagombaga kubigenza. Barakubaza impamvu wamuzanye kandi afite nyina warangiza ngo nta kundi wari kubigenza. Ariko njye narumiwe n'ukuri. Rata mbwira ngo uteze yombi. Umva nagiye mbona Nadine araje azanye umwana. Umwana aramunteriye ahita agenda. Nyoberwa naho arengeye pe. Ubwo surumva ko kunari gukora iki? Birababaje pe. None se koko nanjye nari busiga uwo mwana aho ngaho agatangira kuba mayibobo mu mihanda. Ariko umusubiza kwa nyina. Oye ibyo ntago byaba ari byo kuba nawe wari kumutererana. None rero kuba umwana naramufashe nkamuzana hano none si kibi nakoze nyine. Namusubize kwa nyina. Njye sinshobora kwemera ko uyu mwana aguma hano rwose. Hanyuma se Stefa. Ndagira ngo nkubaze ikindi kibazo. Kumva Nyiramariza adashaka umwana aba hano. Ntabyo nshaka. Ubwo urumva biri bugende bite? Okay. Reka mbereke. Mbwira Nyiramariza abe yihanganye atuze. Nguki? Ubundi ngiye nshake aho nzamujyana. Uvuga ngo aho uzamujyana Stefa, ahubwo avuga ngo aho umujyana kandi uyu munsi. Umenye ko uyu munsi umwana atongera kurara ngaha. Icecekere mama, icecekere. Dore nuko uyu mwana yaraye guhitwa byajyanaga no kurira. Erega umwana urwaye ntiyabura kurira ahubwo se mukobwa ja. Karama. Uretse niyo miswi yarwaye uyu mwana ko mbona imikurire yatari myiza. Ibipimo by'imikurire amaze kumufata biragaragaza ko atiyongera namba. Ubwo nyine wasanga ari ryo gara rye. Oya mukobwa ja. Ahubwo uzi ko aho kwiyongera arushaho gusubira inyuma mu mikurire ye. None se ubwo namenya ari ibiki? Wasanga ahubwo hari abanyandurije umwana. Oya. Ahubwo iki ni ikibazo cy'imirire mibi mukobwa ja. Ariko uyu mwana wanjye ntajya arara ubusa. Ashobora kutaburara ariko si byo umugaburira bimeze bite? Bigizwe n'indyo yuzuye. Aha. Ngaho umwana agure neza dore hano umwanda umusigayo. Dore kuva nijoro nuko yaraye. Yaraye yituma nanjye mpanagura kugeza ubu sinari naruhuka. Icecekere mwana wa. Basi reka ngo hakabere endi yongere mwana wa. Ayiwe have. Cyo ko nkuyemo ibere ngo mwose se ukabumbujije urisubizayo mujyana. Umwana urwaye impiswi se simba ngomba kumwosa. Sinkubujije kumwonsa ahubwo ugomba kubanza ugakaraba intoki. Ariko nawe wikabye. Usiko narinzi ko numara guhanagura uyu mwana ubanza ukansaba amazi n'isabune ukabanza ugakaraba intoki.
reka sinabitekerejeho. uzi ko mbonye impamvu ukunda kurwaza abana bawe impiswi di. nihe mpamvu se mujyana? ni ukubera umwanda. si ngaho ugiye kungira umunyamwanda? none se ntuzi ko mbere yo konsa umwana ugomba kubanza ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune? yewe ntakubeshye rwose sinumvaga ko ari ngombwa. ibi ni ibintu byo kwitwararika rwose kugira ngo wirinde kandi urinde abana bawe indwara ziterwa n'umwanda. ugomba kubyitwararika. wajya konsa umwana ukabanza ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune. yego. wajya kugaburira umwana nabwo ukabanza ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune. nabyo se? wamara gusukura umwana no gusukura aho yitumye nabwo ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune. ngaho re ibyo sinabyitagaho rwose. nanone kandi wowe ubwawe wava mu bwiherero ukabanza ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune. ko mujyana ntakubeshye rwose ntabwo ibi bintu najyaga mbyitaho. kuva ubu rero ugomba kujya ubyitwararika bizagufasha kwirinda ukarinda n'abana bawe indwara ziterwa n'umwanda. sheri nawe ushigenda nukuranye ukomeje kuntungura pe. aha reka nirebere ibyo ntetse bidashirira da. ariko mani iterambere ni ryiza. kubera icyo uvuze cyose we. nari nzi ko byo guteka kuri gaze rwose ari ibyo mu mujyi gusa none dore no kwa sheri wanjye hari gaze. yesu we. yego gaze yoroshya akazi ariko burya ni n'igikoresho cyorohereza abantu mu isoko kandi burya gifasha no mu rwego rwo kurengera ibidukikije. yego rwose dore nk'ubu turimo gutekera hano mu ruganiriro ari nako twiganirira iyo mbi wacu imva ubu rwose imyotsi yari kuba yanyishe sinakubwira. ariko shahe ibi biryo biraza kuba biryoshye. yego ngomba kugutekera ibiryo biryoshye sheri. ariko uzi kubona sheri wawe agutungura aje kugusura mu kagoroba hanyuma kandi ati ngiye no kugutekera sha. ariko sheri karame beyi ntubaze ikibazo? mbaza rwose nta kibazo. ubona nta yindi ntambwe ikwiye guterwa? intambwe? mbese wenda mpise ndasa ku ntego ndashaka kuvuga ibyo gufata irembo gusaba mbese ibintu nk'ibyo. iyo ntambwe ni ngombwa rwose. ni ukuri pe ahubwo ni ukubimbwira mu muryango tugatangira kubyitegura hakiri kare. uriya se ni ngombwa kwitegura cyane ra? mfasha gasha umenye ko uri umuntu ukomeye cyane kiri. reka ndebera nka buriya se nko mu mpera z'icyumweru gitaha ntibyaba? sheri fata kabisa oh my god. ngo mu cyumweru gitaha mana yanjye we. ubwo rero igisubizo cyanjye ni icyo. mana yanjye we. anyway ntabwo nahita ngira icyo nemeza nanone ntabanje kugisha inama umuryango gusa ndishimiye cyane ko rwose wowe witeguye nakandi kabisa. umva reka nkukwakwanyirize rero urye vuba sheri ubu ntushonje se? yego sha. ego mana yanjye sheri. wibe ibi mbonye muri iyi ntebe ni ibiki? ubonye iki? nyereka ndebe. do iki gitabo ni ifurari ko mbizi byageze hano bite? urabizi? ubizi he? ngo ibi ni ibyareye ndabeshya byageze hano iwawe gute? uziko ntarinzi ko yabyibagiriwe hano di. sobanura neza. uvuze? erega ejo bundi nimugoroba yaje hano. what? yaje hano kwivuza? yaje hano kumara iki? umva nyesi di yivuza se hano ni kwa muganga. my goodness. okay muri make usigaye usurana na Leya mukabiceceka okay? ibi noneho Chris arabyikuramo ate? anyeze se wagiye gukora iki? ntusacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. barakoze abo mu runana tweho n'aha tubasezereye kuri uno munsi ariko tubabwira yuko igisirikare cya Israel kimaze kumenyesha yuko Iran yagavye ibitero vya misile kuri Israel hiriwe harahurira inzamba mu gihugu kare abanya-Israel bakaba bari babwiwe yuko bokwegera ubwihisho bwo kwikingira ibibombe kandi ntibiramenyekana neza ibibombe vyatewe ubwoko bwavyo ubwo ari bwo canke igitigiri cavyo. Nahari ikiganiro cacu kirangiriye mwakoze kudukurikira.